Ale, secondi al ner ke churguan ke gat ke ye kon ngorero. Loy kon altas large ko chane chup ke lesson bangwan dien ke first quarter of the year. Chermi chane dot ke juang ndangwan will be done ke quarter in them. Nguma de kon lar ko dan. Chane ron tok ke chawe ke mi pada long. Chi pai reu je tak ne ko tho. Wana pen ko pai ndiok dien. Mình làm good quarter cái đàn có cái bài ngoan bài nào tụi nó quarter mình chỉ did lesson bang one day nó wala rồi cái the cosmic conflict dong de la kur rewa cái kur rewa ngô đã rồi còn cái God love and justice right còn cái God love of justice God of love and of justice right kon ka kun no ka kun no lu ka chong ngi ngut kon right kan ku ide chala chu ga lesson bang wan dien right kon ka ko rin tere wa dong de ko dan ti ka ti nyam no kud me pel ka jen pel di de chet ka lesson e chana je ka last week tera me par ga je rei bu me de long de bo te le par rei pel ka de te le par Labo telema para koten we mon telema to weed is the supreme ruler kanyan la chaka ti dialo chana rai ka joga woga no ngum pen ko do bemin gore jana ba lado chana jega no ko tega lose ke choice in chakamran kana jo gore no barana be wonyo ko mach rai ka min chakame ko me charo la gere rai ta ka de no wala me chan dan go nyok tie rewde kun mi chin yal kan pin chak ka che kan dial chak chen ka min go re ku go ye min cher yal je ka ngule mi jek la wono re chak kon yal me go me tel du ngule du la wono re chak kon yal lo ku ti chak je ko ki ngono je nyen gwa mo ban ye to ke memory tag dan te ka tuk chak wa shoga kel shoga dok bazan wal de dien che lar ne ko tong nora che ba kam du ye ne chek mo ke ter amane kam gan ku kana gat ke ba wi du ko makan ke bi ngul shoka dien kach. Okay, first of all I want to make some corrections here. Ko tong nora pu mata kon ge ba je rong no de chak lui re je nyok ri ti chalat kwa mati te ka tong wan te gere long ko mi chala ba kam dun ye ne cheng mo ke ter riet kel jana mane kam gan ku mina the wonder raja ka gat ngwan kana gat ke raja ka gat chik to ngwan iba wi du kwem ken gat chik ke jin bi ngul cho ka dien kach. First of all gat nyin ngwan de ka te ngul cho ka kel anje no de ka te ngul chok ni to ngwan no but ka tok ling lizne ken ya lara no tok ling lizne tega muguro dong de kono nyoka ka luiten wala gur no ban ga correct ti o gere min gur kono ban study ka bible while men jene I will put enmity between you and the woman and over terba las kam dun jene check right ko pa nga tem raja ka jen gwen jeng ne kene check e ben mat je yo ba kam dun moy keter between your seed with singular lord kana kwa kel re kwa ka du kana kwa de and her seed kene ya lara kwai ka mate ga es kwadu kene kwade lawalat kana ram kel he shall bruise your head labo en kwa kel me cha gwen jeng ni jo ka jene ba widu le de ba widu moy ka bot ke de ko lar ba widu kwem and then you shall bruise his heel lundo jin pointu e jene bi ngul choka de moy ka bot ba widu moy ka bot dung do bi ngul choko de moy ko bot but why ngu ko go ba focus ka nyen riede me cha la de je ka tong no mo go di bana janga che ma right bible ke jama gwa me cha right ka kwi ne tong wan right ka kwi ram kel le nyen bi wich kwen jeng ni ben kwemo chi ke kon dia chi ke kon gat chik dia al bana wi kwen jeng ni kwem to kana no nyen no go dong de correct de ke nyam malish chi go dong tar ga na bible bara ma kwen tok ling ne ba de je no cha gor no mani tok ling ne ba mate ma cha gor tini je la wa correct ka greek se kwa la wo loiten njana la gor ko no bara je ko ma ya wa gat ke and then choro de ling
ko kor gwa ma lat ka je ku ram kel ma bi ben yen ga wen yen ne cha lat ka ku ne ni dial ano no nyen no gor ko na de ko na lat wal cha na wo ka gwa da ra content cha na wo ka Monday right kon ge the origin of the controversy on earth tuk ngang num ka ne me wi mon tuk ngang num ka ne me wi mon ko right kon ge ngang num mu to re wa to ko cha la ro di kwa the cha ne je gwa me na cha we di ko me cha ka ne ga ne pin ci tel kel mi te ga do dung do ti ko le ti na no re rule ki re nyal ka ne pin ke re wa me ci ku ne la cha ga tel do but dwere be jien di re ka ma go re ka ma go me ci ku ne la lat but dwere ro de ben je ji di e be min go a ci ku ne la lat be ben yar ka je go me chan kun ka Genesis cho ga kel verse 31 che la na God so whole that he had made, and behold it was very good. And there was evening and there was morning the sixth day. Chawe ka chu ko te dia le je chak chawe chu ka gwich me cha ka nen chawe chu ka nen la go ka long go very good cha de la re je go de la go ka na long. And there was evening and there was morning chu te ka tiang ka chu te ka run wang na mo chwa jen changan ba ka len me cha ne je ga da mo gwa me no mu cha lat kon na jo re ka te dia li ko ka chak te le kel mi je tin ngak dial go ka en Genesis chu ka kel ken lu wa te le kel mi che nyol kon me de lu no me de twel re ka te dia li ko dial ka chak gwa me ne chi elen wa kon jo no me dan gwa de ken dwer me ken dwer me ken ne ben re gwa de chu ko me che nyal chak ka ne pin ke cha ngak dial je ka chak la bo ngak dial chen ken dial kel re mal ka re no ka te le ma ga ka ngak te le me yer min dong te le nyal me yer jen te le let me nag na la bo ngak dial go ne ken no jom go ka bel jom go ka na chang chelle bala me nag na la bo o ke liu ji tang ne na mal te le khom de cham te le khom de lwen na te le me ja po ran ge te ge jwe te le jit ja kel ma la rol me bela rol la me yan ne jen jit dial go ken te le me je te le me la liu no dung do go cha we me to ge ne kut me cha ko cha ngwa dial cha ken dial cha ke Jesus ke jen kwa ke le me jen ne chu kut cha ngwa dial cha ke cha ke je ane tin tek tin nial man tin te pin mon me kon e dia la wa cha kon dia chak pon Jesus ala bo ta ga te kon ne che ga ta la te chung point mo me cha la homeostasis I think ka biological term me chung point du dia me let ken e tele me te ga du ala bo nen wang du go jel yet go choku tele me baitin loy du ngode do ye riem du pos ku ti kan jom roku ti kan piu tele me jeng ma let point du gwa ka pol point ma la pol point du mo e wa nyen ta te ga win mon kon dial chet kon ga point Jesus ka tin dial en cha chak tele me te ga dio no tele me te ga dio ngwa dial joy kan go but ko wo cha ngwa dial chak point ram kel me chal ke Jesus in a complete harmony ka kan dial wa ngwa dial pal kan nga palkan ramesha chak ku dien ngok dial ma gung kan rodien niam Jesus ko ngai kan etik dien ga ta de re mala o chak re ga kel gwa mo chene ko mo let point chung point nan dialo let ken ga jen gwa da kel mo let ken ni ken purpose ni mission kel oka ano min let ruba min let wange min let mieme that complete harmony into point no mo awan yen target te diali ko ken me chak me nan point Jesus Ray chaka ken liu awa changan mo pal ne dial Jesus o tagaram kel mi chuloy de tet ke metwok rame kel chuloy de tet ke metwok e wotene dial in complete harmony re Jesus yo te kel muguru be jien ray nguka and go to go de di ray loy de nobody knows to tone ga kel kitin tani te ken ko ke nyol kon and go to dwerro de di loy rame tuk dwerro de tin tera me tele me shi Bible nyol kon but chana ngai ne jen o re ga me go ai chu kun la chak chu te ram kel ma ken loy de rong te me sha lat ko te ne dial pon ram kel mo ra mo ne wan je ne chu gur chu to ni chang ro nyal la bo la de
ta ko la de jor la de ta ko jor la de ta mal ga mitene di al jor in other word di loy de ka mitel ka no tele me di we puch tung de go me chu pen loy do mo me chu gur ne go dong de kairar re mal ka re harmony ka me chu wi ne ni di al tiang che we na che yi we do not know akel me dong ban la we je ne ka gwa be beno but engine me jet ken me che we na me che dak chang ro nyal che te ga tang ja ni de che ledi che te ga tang ja ni te che no pin ka ro da kel ka lok de ka ngu ka lok de ka min cha ya la ka no gwa the me chi bible lat kon ka Genesis cho ka diok di Genesis cho ka diok bazin kelian waka bazin baro den chana ja kwen ka tung no ra ano ye nga roi na ka kwi de mo che wa kai na du da nane je che wa thol le jen li mi pel ka pel mi won re le ni dial tin chu kun yal ni kut ka chak chwe chek ti ji a chu kut ye chu jok e cha bi mit re jen ka dial. See, first of all, this is a wrong question. And what you could yoga chabe mit region kakadial. That was never true. Could jaga yoga be a mit region kakadial. But go ram go riak go ro beriet check beriet in the two check a beka wall bekariet. Shawu took a what you could yoga chabe mit jen kakadial. And that was not what God said. No. And then guess what women the chegala. Kachu chegaloji de ko de jen kakasham. Cái chú cút ở khu là rồi nó ít xóa để mít cái đây giờ into dar cả cái xóa để giờ chắc queer nếu quay cho quay chăm bia lưu cái này giờ chui chiếc chui yogi cái gì giờ chả để lưu cái wo ngay của đây nó nếu quay cho quay chăm nếu was kun lẹp cái bia chui par cái cút cái ngay đun cái gọi cái này giờ ino mấy chiếc giặt char eno emide mdero lot ke miet kana go anende ke di loide ke je ke go emide pelran jakarong chero pot do ja the mo ke chwe je cham ke chwe gwan chingde mojbo chu kendial was kenero lep ke chu ke ta yude dien chu mir ke chu jis ja ngap chu ke jis ja ngap tak ni bieni cái chủ có đó quas cái là bao quát mà thế cái mức quy con này đi quen Bible đi đó mà the state of Adam before sin thay thế cái Adam qua the kendwer này bên cha này chơi luôn cái lạt rồi mới đưa con luộc cái luộc một thuốc Adam point đấy cái mình chỉ thuốc Kugo chani jeng me de cha me ne kan term. First of all, there was a Bible study. Cha kon yogi I thol le me one. First of all, chana thol nga ye nga right Bible ko khi mo. Ko chana pe no go thol la lwal di ni te kon ne ba ni chu la no kan ji ta ra ne kan de met kana. No. Me cha cho la thol me. Chana wo ko news cho ko wa rau. Bazan baro den wo ko bazan bang wan den. Ban ye chu gwi no ngu cha la la thola me cái chu khor tuok nyal chu Michael kana ja ke nyi ke nyang year indeed min chu khor ter kana ja ke dung de ho chu nyang pot cái chu tel gwa ke kwide cái chu nyang indeed your pin min la tholle wal in chal ke I gwan jeng ni ke satan me chu o ken liu met chua je yor pin kana jaga kel ta mu lat Bible ma thol roi kon pi de gwa men lot kan wen jeng ni no chua no pe no thol me chane te ter no so wen jeng ni me chu tuo loi de mo chu wi na yi che tuo ka mi la da kun nal jor chang ro nal che ben man me je chu wi mon la min kwale jo no kon man no kwi kon Adam gwa de ken dwer ne pen ke je na Adam yara ma te de men le charnen qua the till Adam derten ta chienga de metere kaka ne ko te ga riet kel me chala ne len wire no ga gwa de chu mut an ngai ko ram mut rami chu ku kai chu de ku yi chu ku lu nyu jor chu ku nyu rar re kaka kwe le gwi ko first of all ngot ke ne jen en obi do liu twoka ka nyen change me cha ta ju me chu wo ke ro nien ku le chu jen ku lu to le ken chu ka last point dien chu jalia chu tok ni ngwa mo ko chu justin cha last point ni kan chu ron
ngay cái nó chỉ giết gia là lưu ni chẳng có thể là mình lưu kinh đuổi mình lưu hoàn điện the first time we do lưu cho rồi cho thuốc cái cho giết gia cho phụ được cho cái là cái rồi điện anh mà chỉ lia cái ngoài nó mà cho thuốc cho cho nên bên dân bên là rồi giết kiện adi la lui te yanni bi ga tedi chu ro chu ger ni ngwa ma gwa da chi video ro ni lep adam ko gwa da ken verne bene jene cha lat kon no everything chenken ga tas loaj re malka in a complete harmony homeostasis ala bo tele mi te ke du re te ga me te ga mani me cha ga ben mat ko me chwal ga cha dor mat da e go ti re ga ma gwa chai kul bala jo re ga ma gwa ti tin chai nang ga me jek en jen la chol ke mat da chỉ mi jin kan mi ling che man tel ji dwer mi dwer go lun den chai le ku se dole jin check tel mi che me lat den chai wo nang ko chi dwer che wo dwer no ta na la ja ke ne wo bia na wo na ye ke o cha no ba ku lu e ji ran bai wo nang re ri ke mi di go lun we ja ka ba mu ri jen mo la chal ke me do gwen jeng ni me nan tel ko ri go lan ko gwan dan but che ben chana ben mat che ben to ke question ke bible study mi chi monjen first of all this and trick to use when jeng ke cha wa ka yo kan ba re wa ta continent ma donc you can start with someone ke ti ni ti chi to ti to go ti ni te je to wa chu e to ke ma ti je ran ke ti ni ti chi tarien te ke lot ke tin nyu ne wo dong ba min te ngai jin te ji ne wan ba ya jor kan engine tini me tije hele chuku nela kula because that question and ko chi bible are is so crafty genera me pel long te pel me one engine mani eriet ke te eriet ti chi ko rende ma look long ne mi jinra me one me chet ke je ko chi check ti indeed as god said hele chuku the lara put you shall not eat from any tree and go first of all chalaro be a midre gendial why was he looking and ngugur in the jazz kel me chalaro cha mitino regen ni nwandi ala ngula ria ko chalaro cha jazz kel be cham chwangin jazz kel mo chwe goro a put me check kam loide chura jola palpin ko be check be link kamilade ka ko min che right check min che link then you go and go be right in chalade be attack you see the truth in cha kam chega kunal cha attack and them after questioning then the truth was attacked allow we cha ngajin te ga jen che chwa attack cha jo che tok mangad mo che tok good point there che wo bia liu lo no bia par ga je now cha wo conflict me ko de continent ko ngasa mutual can believe and I being also. For example, I will give example too about God. Maybe the jin ganyal ke guarnyal ke jin dugadul. Take a cha lu ni ji she more. Kata wala ji dol rar. Labo me jira ma pel charo. Bingan tin ya la ji she more. But me jira ma la mal with the mat. Bingan tin ya la ji dol bitin go dol ga bikalat. Because you need to fit in a group. Gwa the man Adam and Eve and Tema take one and angle. Take a talk when you couldn't tell a ladder. Karamiki talking to a ladder chair benga. Now, Bakulangas and Guardian. At least, Kananga okay, you get a lana talk, but Dick to Ramkel Malana Kai, can be Yik to Ramkel Malana talk. Now, making be make a Eve a wine and choice into making them. But is this choice in form? And a choice of making them a mitag and a murung thing. No more a medical like a charan. And we hell ray crack a dang road a charmal ping. Te eve a charmorung, and over talk about long a juk, ray get tea. Ramatu with a charmago. There talk a kunyal engine a chacamo and Eve. Mechi kunyala chaka nus. Tell along whatsoever. Madera rev no nus in chukunyala chak neje. A chano bar full ramabu part of good. Ko chuku the chaka dwarf and gore. Can I chaka lajat? Can I chaka la com cha chaka la ran? Mechi would come a the nejen o chag de me chaka. Mechi go to Belanomo, be a kula nejen. Tell a young madeben. But she if chagar come in angro.
Rama gwije news ne je noko first of all and ojine e biran ngasa and obi tega ngas ke me chala di ko chane laro o kor di me te ko engu bi ngas o kie nga bi ngas ele bangal ni min chala de gwen jeng ni ke bangal ni min chala de kunel pan obi ran ngas ke nyam go re trust be yik tega promises te balat ke nyam bi ku lar me nga me ngas ke je and ora me diri depend ke je and dependent mo bi chular and when ramerung ko de ngas but dependent chero par ben and trust engine la nung no noga you talk go when you learn about my character mi chi chiane mi chiengi chi chiane chienga yo ra mate di mi kin rei rwa la rwa ka kon rei le ni la let kon ga kel ka dong te mi chi ti ne cha kami ken to dial to ka ken tin de chiane de no ka ke de chiane de lo ka ke mu we te mu wi lo re chienga de bi la nga ka mo chi ra me de ngas bi chiane bi lo so muluno rami chinga zo yo arami chichiane be chichiane che nok chitugu nuk ke jinta muluno and trust ke yal ke believer ke nuk jal ke kel no that sad thing ego she Adam ke chi Eve chai cher ka wa mat ka gwa ma dung tit cho kun yal che parwe che chang gwen jeng ni chu nok ni gwa mo chwe chu meng ne go I ba gon na do gwen jeng ni chwe chu ngal na gwen jeng ni me che gwen jeng ni me che ngas che joy no ngu chu to gan tama cha la ro Adam lost everything chu ken ji gwa Adam chu ken te dia le kon chu ka lost ken tig mal ka di ne te ka mani ken te cha ku lat ke bi wa par ko ken ga la par ko no tel me cha la par ko mi ken chu jek but that was a good thing mi chi gwen jeng ni ne chi Adam ken e ve Japan ko the mission gwen jeng ni o nya ga ne mu nya ga ne min go a chu ku ne la ya ka ku Adam ken Eve did not know and ora me ram ba be nyang ne ka rei ka min go a chu ku ne la ya ka so cha wa ra me ke le cha ngok dial ku le cha grei de cha la re riek elia chi pen wi Adam elia pen wi de let the punishment of Adam fall on me njene ku kon la kwen ne Genesis tuk cha ko a cho ko wal dok ko chi Adam cha bat chi liu ka jen gwa nan che nyin ga dial cha ko los but ke lia Jesus de tama ko ken ko ngas ken nyam cho ngas ng gwen jeng ni cha ba Adam ba nyom we ke second chance bi Yesu be liu ko gwa de then ba Adam ba we ke chance no Adam nga bi nga de nyoko ente ma ka ken kon kwa Adam tin na jok dien ku ko lia de liu kon cha ka sa ka che te ra mi gwa le dan cha kan ba cha kon gu le nyoko ti ko me na re ka ka mu ken kon te ngai mo rong ka ko nga de nga so ente ma cha kon nyoko ti ra me cha kam kon ne nyo enyen ko de dan cha nyoko kam kon no mu wo kon nga sa cha ba na roi te ka ba nyin kon de cha na los be nan ji ka ba ka loi kon no if we only believe him so enyen chi roi ko da la gwa me I will put enmity between you and the woman enyen chi roi ko da la ron ba ter las kam dun ni chek ko ji chek che nyak re kwang ne ke chiếu mùi cái riêng đập cơ chiếu mùi cái thích đi al ngoa đi al đi cái giá cái bay cái long đây chiang ở đây cái run đi al chiang con vi mon đi đây lên như con chui con cái juas chui con ngu cái riêng đi al nên con cái thua đây ở thì thua cái mấy chiếc quần giang này chả cái dân quy mê cái chút cốt cho con or chả là better belas cam chiếc point này bà đập cái đó bà đập mà mon giờ mình bị cô ra mà bên long con thơ mà giờ join ngồi chả tiêm cô kin pel Adam gonna pel Eve kin ka match ka pel into gwen jeng ni ko is so crafty but a woman had to be given ba ma yung mui ko muj mà bi pel le jen mà bi pel le te ka me te ka gwen jeng ni be match I don't know anje nin cha kam kon but we have to believe him bana yung ngas I don't know ma chalat kon bana yu gor na je I don't know anje nin cha kam kon kun yal pos kon chala wana ka 24 minutes chana pal nyen kun marel go de ro gwadin chaka juloy ta loy ke Jesus in chakam ko ano gwadin bako ben loy te dial te jipat ka kui tel nga sa da men nam
ko chu ne ngal na gwen jeng ne kame de cheme ne kore kaka kwa dina loko this time around and we will make a choice bagwa mulo no go de go jingas kan min chiri ala ka kwida kwa dina li adu wija aje chi bia bang aje chi win mon kan liu che chak and we bi ngok de al bi ga mat pin kreso kamani wala ba ngal ne je and we chi li adu wija che bia bang te ne ri bi te ga ngas kamin chilat ngode al se go ga shodu shurga dum la kwara amen